bombardiro. Lerule, rule, rule. Coco fan avoca. Chimpanzee. Ja pierdolę. Jokūbai, mums reikia susitikti. Sveiks, Jokūbai. Kaip gyveni? Sveikas, Andriau. Įdomu, kodėl tu mane čia pasikvietei. Liucija. A ne? Rimtai? Pasakok. Padarom su štriomingo degustaciją. Tau ką visi namie, Andriau? Pats ir daryk. Patikėk, tikrai norėčiau, bet turiu alergiją žuviai. Aš tikrai nenoriu, kad čia būtų mūsų paskutinis pasirodymas Liucijoje. Jokūbai, man reikia tavęs. Galėsim kalbėti suomiškai. Ladies and gentlemen, if you are sensitive to disturbing sounds or images, this is your warning. What you're about to witness will not be pleasant. Good luck to you, and may we survive as well. Do not try this at home. Try this outside. Hei ja tervetuloa Surströmming Challengeen. Mun nimi on Jokubas ja tässä mukanani on Andrius. Perkele. Ja tänään me tarvitaan ensiapulauku, tölkin avaaja, haarukka, hammasharja, hammastahna, kivenäisvesi, tavallinen vesi ja tämän päivän sankari Surströmming. Andrius, oot se valmis aloittaa? Čia manęs klausi. Taip, tavęs. Mes tarėmės, aš sakiau, kad aš suomiškai nemoku, aš tik kelius žodžius galiu pasakyti. 1, 2, 3, sauna. Andriu, aš tau sakau, jeigu aš kažko tavęs paklausiu, tai tu sakyk kyllä. Gerai, kyllä. Gerai, kyllä. Oot se valmis, Andrius, aloittaa? Kyllä. Mä soitin mun äidille viime kerran tämän ja sitten me avataan tästä. Vittu. No ilman häntä olisi rauhallisempi. No sitten avataan. Vittu paska. Vittu. Miksi mä valitsin tehdä tämän? Hyvät katsojat, Vilnassa on tragedia. No katsotaan, onko jo mahdollista avata. No, se näkyy näin. No, ehkä ei kukaan istu tähän enää. Ei oo mahdollista. No niin, fuck. Okei, sitten toinen. Vittu jumalauta. Okay, let's take a short break. Mä asun, mulla on aurinko.
On surullista, että yhtiö 69 taivaassa erosi. Kunnioitetaan se bändi hiljaisilla hetkellä. By the way, you're probably wondering what the title Onks sulla kaikki muumit Laaksossa actually means. In Finnish slang, it's literally, do you have all the Moomins in the valley? But it's not about the cartoons. It's just a playful way of asking if someone's really sane. In Lithuanian, you'd say, Ar visi namie? Is everyone at home? And in English, something like, are you all there? Or lost your marbles? So yeah, it's a fun idiom about mental sharpness. Now, let's go back to Jokubas and his culinary show. Okei, tässä oli mun Surströmming Challenge. Kiitos, että katsoitte. Kiitos ja tykkäsitte tästä videosta. Ja sitten kiitos ja moi moi. So, thanks for watching, I guess. Obviously, we don't have all the Moomins in the valley. Big thanks to these two idiots, yes, us, for something amazing. Also, shout out to a couple of AI tools. ChatGPT for checking translations and grammar. No scripts. Only real people come up with dumb stuff like this. And the Levin Labs for this amazing voice, right? We would also like to thank Ukrainians for letting us do stupid things like that. Also, celebrate Lucia, go to university, work, sleep, eat, do sports, take a shit, meet friends, love, hate, write, do laundry. Well, basically, for letting us live. That's why we cannot forget supporting and donating to Ukraine. Next time on Lucia Dagen, kanelbulle with surströmming. Nej, det är detsamma. Det är eneste gang. Vad är det för någon låt? Vad är det eländiga socialdemokrater? Hundelåt! Slut! Well, probably not.